Haganegi Ukirish Bakhuid on the wine have been the Rielinda, Lindo, but on Hak ICU, Bambrayan Lake Umberla Haloka, Halor Journey. Midwife Nagabinda, Bianca, Xiang Shai, Bakikong Rikti, Bakan Yoga Jingai and Kalaka. Midwife Nagabinda, Yanis Lindo, Banyaka Jinko, I think here. Jirai nomor laispa sapulai. Laispa sapulai. Bakhuid, bangi duai na benda baro kibadon ke kerteng Joseph, ba haganega porngi duai kerpai na benda Father Rojan, belayo ia ke kerteng Joseph haga baptisma jengu, ba kabor jingia sailem jengu Joseph Bakhuid banangker ku kardo ia ke ministry jengi Father kumur lingdo kumur ini ni duai kerpai na benda baro kibadon ke kerteng Joseph haganega Eucharist Bakhuid. Haga kertengupa badukun badumen sim Bakhuid. Amen. Kajingi jungu try jungi u Jesus Christ. Makajingi jungu blay. Lema kajingu suluk jungu men sim Bakhuid. Kindon ringad bat pi baro. Ringad bat piro. Kohimen kopara. Tongin kuburbangi longkinong pop. Nang ban lo kebelakre balayam yakijimaya Bakhuid. Ngapla how blay badan bor baro badhabi kohimen kopara bangale poshibune daki jimbarka bakati daki ka bagajingle daka jingle palajunga daka jingle palajunga daka jingle palabakrawe junga namar kata na karpa ya Bakhuid abaisa katisoti yaki ya kuringu rabi kohimen kopara banduai na kabendajunga outright blazing. Ublay badan bor baro, unisne yangi, badiandala map yaki pop jungi, unyalam yangi shaka jingim bam jukud. Amen. Who try to ease it? Who try to ease it?
ya Tuwai ngi kerpad ko blei badan bor baro. Ba ringa ba ujos sa Bakhuid ban ai side lem. Kabalang jong me kan laban ai fikir. Ya ka jingpen pau ya ki jingmaya jonga jingpenim ya ki briu. Kaba ya ki jingstang jonga me mela pen kamti. Aka jing sumar suke bagit kia jongu. Dau try jongi uji sukris ukun jong me. Ubayim basin sharanga do me. Aka jingalon kawe jongumen Bakhuid ublei junom la junom. Amen. Jubilee lagi kitab Aru Samuel. Hagi tu kisi kaktil utrai kalawan haunathan. Kilat badia tu ya usyakri chunga udabit. Kumne utrai ong enda kisni chongpi galakut. Pat pi latia bakik pa chongpi. Ngan sekentiu siyaw kun chongpi. Uban semi nakamet chongpi. Pat ngan sepen skemi ke himal chungu. Unsate ka ying nakabanta kerteng chunga. Pat ngan sepen skemi ka ket chong ke himal chungu si jinom. Nga salong ukpa chung pat un salong ukun chunga. Pada ka ying chongpi pat ka himal chongpi, un sepen skem si jinom hakmat chunga. Ya ka ket chongpi un sepen net si jinom kak tin chung utrai. Isungu yau blei. Samprap kundai na bali nyospa nyepusa. Nyospa nyepusa. Jubilee na kashiti upalos Bakhuid shigi Kristan harum. Ko para kular hau Abraham berkikun kiksiu jong u bakin yo patengi kaperthai. Kam shem wan na kaan Henry na kahok jong kachingit. Day na kata kadau baro kashong hakachingit. Knang kular kanlong da kachingai bat ka ba en pentikna habaro kikun kiksiu jong u. Om tang hakitu kiba rakhe ya kaan Henry hakituru kibanget kumbanget yu Abraham. Na marba ulong ukpa jongi paro kumbalatho
ngala pendong ya pi kupa chong bun ba ki jai pen riu hakmat ublei ya uba ulangit uba pen im ya ki bayap ba uba thau ya ki ek ba ro ki ba om don men shua haka jingkar men ulangit wat la om idon jingkar men pat en kalalong kupa chong bun ba ki jai pen riu thik kumba la ya thu ya en sabun katni ki khun ki siu jung phi na kani ka daw ya ka chinge chung la nyeu ha kum ka ching pen man hok ka tin chung tarai Ya ro you try Christ Jesus Yang joy pasca gospel Ki bai shong sa ha ying jong me ban ya rwa ya ro ya me ya ro you try Christ Jesus yang joy pasca gospel jong me Utrai undon rengkat bat pi ka bakiru kajing pule na ka gospel Bakhuid kat kum Matthews ka brama me ko try u Jacob ulalong kupa jung Joseph utnga ka Maria na ka bala kha u Jisu ya u bala khot u Chris kajing kha ya u Jisu Chris kalong kumne ka kmi jung u ka Maria klete ktien ber u Joseph henry shwa bakinya poi la sham baklapun na mun sim Bakhuid bat u Joseph utnga jongka ba ulong uba hok bat kwa ban that rong ka ulamut ban plek no ka jar henry kat ba udang perkhat chapang kane hakmi u angel utrai ulah pau ha u ha ka jing phos niu u ong ko Joseph ku khun u David what shapting ban shimi ka Maria ka tanga jong phi na ba ya ita bala seng haka ilong na sim Bakhuid kan kha u khun mat pin khot kriteng u Jisu namar pen im la ki paj na ki pop jongki kumta haba u Joseph ula kendit na batia ula le kumba angel utrai ula ptha ya u ka gospel jong utrai Kecingnya raya me ko Chris Kohimen kopera bir hautrai Jesus Christ mindaka Sngi ka Balang ka rakhe ya ka Sngi burom jongu Joseph Bakhuid warlada ba kane kalonga ayom Lent mindaka Sngi kane kalonga Sngi crowd niam namar jongu Joseph Bakhuid but ngila banyoi hadukatno ka Balang ka pin kardor ya ka jingim jongu Joseph Bakhuid lada ngi puson but ni paid ya kerukom ka Balang kai burom ya bu Joseph Bakhuid ngilaban yoi u John Paul ba R Bakhuid ula court ya bu Joseph Bakhuid redemptoris Christo ka ba mod unyongeda jongu Chris bad kane kalang ka kerdan ka bang ilaban sautu usipai jongu Chris uba apahara barabor banyada ya u Chris nakano kana ka jimma nado ka por la kaya u but letting ilaban nong shwa ban ka ya u Jisu u Joseph Bakhuid ulong redemptoris Christo but lada ngi pet biang ya ka jingim jongu Joseph Bakhuid ngitip u Pope Francis ula pen kardor ya ka jingim jongu Joseph Bakhuid akaba ong Patris Corde namaru Joseph Bakhuid udon ka donut kum uppa baneng udon ka donut kum uppa baneng ban eat ya ukun namar nadu ka por u Jisu ula wan hiar shakane ka parte kaba ula im kum burium mangi kade ka jingi jongu Joseph Bakhuid kala pinhe pinsan yawu kadba udang don habeneng kade ka donut bat ka jingi jongu blai uppa kala sumar yawu haba u Jisu ula wan shakane ka parte u Jisu ula lap
tik ka donu jongu blay upa hau Joseph Bakhuid. But dena ka tagadaw upo Francis ula kadaw bad ula pinkardor ya ka jingim jongu Joseph Bakhuid Patrice Corde ubadon ka donu kum upa bening. But habangi puson halor kini ki kardan baro ngilaban yo u Joseph Bakhuid ulong uba imshisha kata ka jinglong bad ka jingim. Klem kwan burom yalade. Klem kwan burom yalade. Ula pindep janai ya ki kameram jongu ban sumar yaw jisu ban penhe pensan yaw jisu. Ngilaban ring jingmud halor kane ka jinglong jongu Joseph Bakhuid ha ka jingim jongi. Ngi ki ba tre kano ka kam. Shua bangin stang ban tre kata ka kam lese ngi bu ningko ha ka ma jongi ya ki kerdan bat ka burom kabangi deben yo. Ngi puson yalade kae kabangan yo ladanga tre kumne. Ngi yo lese habayade bat ka jing tre balang. Kadona palat ki bruyu bakloy ban shimdi ya kane kam la dade ki kinna la dade ki samla la dade ki longupa ngila ban yoi hakanu kanu ka balang hakanu kanu ka parish bun ki bruyu ki kinran din ngila ban yoi ki ju ki bruyu ki le ki kam nadu bastang hadu bakut lese kadon la dadon ki kino ki kamru ngila ban yoi tang kindiat ngut ki bruyu ki kholoy ban trebon ki bruyu kilong ki bakinran din Henry u Joseph Bakhuid pat ulale komno ula don hakamadu ula tre kalam pan kano ka kerdan ne burom bad kadba nang jia ya ke jingjia jang ke jimpenim haka perthe u Joseph Bakhuid ula tre shitom Henry ka jingtre jongu baro kalam pau haki bruyu. Ki don kum kini ki bruyu kum kini ki nongyalam kum kini ki nongtre balang haka balang jongiru. Ki tre shirhem ki tre shitom Henry habade ka por ban kwan burom ngimyo yishu yaki. Mano batre maki. Henry ngimyo ban jer kerteng yaki rupon sin. U Joseph ngilaban yo ulang tik kum kini ki bruyo. Bat treshitam nagabinda ka roy kapar jangga jinget. Henry omdon mano bayo mano balalek kanega kam. Ngidon kam kum kini ki banget bami napadeng jangi. Banlong ki Patrice Corde. Banlong ki Redemptoris Christo. Hapadeng jongi. Bayada ya kaburom jongu jisu. Kumnong yada ya kaburom jongu jisu. Kade lempa ke jingid ya ka balang. Kade lempa ke jingid ya ka met bamayan jongu Chris. Habangi yid ya ka balang. Habangi kindiu burom ya ka balang. Habangi treshitam ban kindiu ya ka jingid hapadeng jongi. Ngidang le ayu. Ngidang kindiu ya jisu. Ngidang kindiu ya jisu. Bad kadon ka jingsiu kerpang ya kiburyu batreshitam ban kindiyu ya kaburom jongu jisu. Ngidon kam ban treshitam. Napadeng jambi ki kuan samla ki bas ngap yanga. Napadeng jambi ki longu pa bas ngap yanga. Pidon kam kane ka jinglong jongu Joseph Bakhuid ha ka jingim ka jampi. Ban kindiyu ya ka nam ka burom jongu jisu. Ha ka imlang salang jongi. Ha ka balang jongi. Ha ki ingasem jongi. Hapadeng ki kun ki ti jongi. Hapadeng ki himmen ki para jongi. Ngidon kam bun ki nongyalam kung Joseph Bakhuid. Bakhaloy ban ra yaw jisu. But ngilaban yo irusa kaway pat kabinda hake jingim jongo Joseph. Kumno ulala balong kum uni nongyalam. Kum uni usipay jongo Chris. Kum uni upa ubadon tik kadonu jongo blay upa. Kadena marba ulas shashkor barobor yakasur jonga baneng. Ngipule habau Joseph ula yakendo jinge habadon ka jingtenju kabapalad haga jingem jangu banino ya ka Maria ban pano ya ka Maria ban peniap kabeneng kalap
pli hakama jangu ka beneng kalastang ban pensngap yau ya ka sur jangu balai bad ulas ngap ulas ngawutu bad nadu ka por ulas ngawutu ula shong jar ul shimla kran eye shimla yatainia bado balai pinban ula jid ya ka lindi janga jing jar shimla paisha ki bruyu shumudur habau yakundu ka jinge kumne lada ustang ban kren kana bat ki bayid batoin jangu ne ki marjan marpa jangu ne bat ki paralok parajor jangu kin jindala ai hau ya ki jingmud kababon jaid kaba kan penlong ia uban peniap shisha ya ukris namar bonsin habang isngap ya ki bruyu habang isngap ya ka jingmud jange bruyu hakamat ki jinge ngi ya kendo jinge kabapalat henre ladang ilong ki bakloi ban shashkor ya ka sur janga baneng bun ki jinge kan pejingai nangi bun ki bruyu ki ya kendo jinge namar ba ngisngap palat ya ki bruyu bad ngisngap duna ya ubale ngisngap duna palad ya ubale ngimju paisha ubale ngi kaloi ban paisha ki himmen ke para ladade ke samla ladade ke kinna ladade ke longopa ngi kabadon ke jinge ngi tursha no bonsin ngi tursha ki parlo ngi ngadon kane ke jinge nangda pat kinai jingmut kabun jait kaba pin kulmar pin ban yangi ka pin sausi pin ban yangi Joseph Bakhuid uhikai yangi kabang idon jinge lese kabayade bat ki inga sem jongi kabayade bat ka jingem shimat jongi kabayade bat kano ke jingarai kabang ide ban shim ngide ban pai shautrai kata ka sur jongo ble kan pinsngap jar yangi naka ban pin briang yaki ke barosha ki himmen ke para ne naka ban kijit yaki ke basinyu na ki buryu bamdon jingmud jongo ble kane kalongka jinglong jongo Joseph Bakhuid ngidon bun ginuksa bade ben yo na Joseph Bakhuid kanamba ka jingim jongi kalongka baseiso pigi basngap yanga lese pidon bun gi jinge pide ben puson haba pidon jinge haba pidon problem haba pidon jing sosi pia tu kana bad no yake kita baro hato kita ki bru kila yarap ne ki pins new pin ban yake jimud jampi Joseph Bakhuid un ongyepi snap shua yanga haba pidon jinge ngala lekum no pitip ngala panjimut na uble na marba ngala panjimut na uble ngala yadaya ujisu ngala yadaya ka Maria ngala yadaya ka Balang badena kata ka daw ngala yo kane ka kerteng redemptoris Kristo ngiru ngidon kam ban kalalong redemptoris Kristo minda kamdam lele hakane ka juk habang ngidon bun ki jingyale percaya ke Balang, percaya ke jingait, ngidon kamban kerlalong, redemptoris Kristo kumu Joseph Bakhuid, banyada ya ke burom jong ke Balang, banyada ya ke jingait la jong, kenapa ngilong ki Bakhuid kumu Joseph Bakhuid, ngilong ki Bakhuid kum ke yingkasem ha Nazareth, but ngilong ki ngila bandon ki daw ban treasure hem nakabinda ka Balang, ngiduai ban bangin yop bun kin dong yalam bakito ki bakinran din kin van hakamat ban yada ban pinshirhem shushu yakabalang hapadengi kinna samla hapadengi longopa hapadengi kinna nginyo bun gin dong yalam ba ishisha yakabalang ba kindi burom yakanam ka burom jongu jisu haka jingim shimet haki inga sem jongi haka jaka tre jongi haka jaka pule jongi haki school haki college habar ki jaka habangi late ngide ban long ki kon ke ba kindi burom ya jisu da ka ba ring jingmut naka jingim baba jongu Joseph Bakhuid ngidwai na kapinda ka neka jingae haka neka Eucharist Bakhuid ba ka jingim jongi kalonga ba seiso jisu ba it karku kardo yangi vei pai vei como Joseph Bakhuid pelong yang iru kibayada bat bakinti burom ia jisu hapo jongi haka balang haka inghasem haka imlang salang pelong yangi redemptoris Kristo pelong yangi daka dodu kum upah bening Patris Corde kum Joseph Bakhuid enyaro yau trai Jesus Christ Amen.
Nangit how blade pa badan bor baro unong tag benem baka kindu badha Jesus Christ kan mabarway jungu utrai jungi ya bala punau mensim bakui ya balaka naka Maria kesoti bala shalabin kudus Pilatus lasmukna ya ulaya bala ya shikibaya akas bala baya laki shabning pa badan bor baro nang tao ng siya kibaya. Nangit haman sim bakut, akabalang Katolik bakut, agajin salo kiringgut, agajima yakipop, agajima kadot, agajin bamjukut. Amen. Lai spa nrepusat. Ko para baka jingnia junga bajongpi kan long bab riang hun hau blei upa badan bor baro Ko try pedeng jingkyan iji jongpi daga mencang jingiro kumro makerteng jongu jing metoyengi berka balang Bakhuid jongu baro kawei ngi kerpad ko try bakumba u Joseph Bakhuid daga jingid pa bari blei ula shakri yau kun balak marwei jongme Yau balaka naka Maria tesoti kumdangiru nginla ban shakri hakaduan jongme daki dono Bakhuid dau Chris utrai jongi Amen utrai undon ringat batpi Ringa bat hiru tokindu yalaki dono Ikintiu yoki shau try tongin yaingu yau trai ublei jongi Ka shong hok bat katei dashisha kalonka bashonka baka badai kai deiti jongi baka jimpenim yangi Haman lakapor baga jaka banaingu yame ko kindrar ko pa Bakhuid ko blei badan bor bad bamjukut bad ban ai hame ya ka jingero ka bade hok bad ban pendon burom yame bad ban ai nam yame ha kane kasni kraw jungu Joseph Bakhuid nama ulong ubriu bahok yawa me la ai kum u kurim ha kakmi basoti jungu blei Bad shakri bastad, bad buksiar ya uba me lautung, ban peit bakmi ya kaing kasem jongme, ba un sumar suker kum uppa ya ukun bala kamar be jongme, utrai jongi yu Jesus Christ, ya bala pun da ka jingka singskiu u men Bakhuid, lang ba Chris ki angel ki aro ya kaburom jongme, ki hima ki dem mane, ba ki bor ki kinhinyu Hakmat jongme kabeneng baki bor kabeneng baki serafim balakerku ki yamane lang da ka jingmen Bakhuid Bakhuid utrai Bakhuid ublei kipan Ringmat berceki dau Daga buram jongme Sana, kabor bangga.
shisha melong Bakhuid ko try katame junga jingui baro. Namar katangi kirpa diyame to penkuid penkandang yakine ke jingdalwa jungi daga bapa yaw men sim jungme kumga umjer khalor jungi bakin kala long yangi kamet bakas nam jung try jungi uji sukris ha kapor baladino yaw padal kamos ngoba ula priyang yaka jing shashitom ula shim yaupu badda ba aingu yame ula kriya yaw bad ula ai halakisin ran uong to shim batobam na kanepi baro namar kane kalonga me junga ya kaba NIT na kabinda jungpi ha kajukar kom yandalla yabam ula shim yaka kuri badda kaba aingu biang yame ula aya ka halakisin ran uong to shim batodina kanepi baro namar kane kalonga kuri jungas nam junga jagajudang badhamai badbam jukut yakaba in permi na kabinda jungpi bad na kabinda ki babun na kabinda ka jingma bya ki pop toleya kane ben kenmao yanga ka jingma ya junga jingait Katasin bangi banyu neuku bangi didakane kakuri ipenta kajing yap jong mekotra adanu Namar kata ngi kebapen menda ya kajingya bakajing mi pa jungu ngi terwa hame kotra ya pu junga jingim badia ka kuri junga jingpenim ngi da aingu aidam namar me la niyangi ki badban hakmat jog me badban shakri yame daga bas ngurit ngi kirpa diame ba ngi ki ba yo benda hakamat bakas nam kris ngi lo ke bela penya telikave dau men simba koi Token mau ko try ka balang jungme ka bala priang hasatla ka perthei batu panjanaya ka hagajing e rengkat badu Francis ukpa Bakhuid jungi uwilbat marwen u bishop jungi bad baro kilengdo Token mau lemru ya ki himmen ki parashin rang bat kinde ki bala yotia da ka bakrmen ya jimmi phat badia baro ki bala klat no ha jing isne jamme top diang ya ki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi baro ngi karpadi me barengkat bat ka maria Taïew soti Bakhuid ka kami jango bale wo Joseph Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid wo Francis disease Bakhuid but baro ki Bakhuid ki bala pen sobha me pateng la pateng ngilong ki babit ben ya bintalem ha ka jingim bam chikut but ngin ro but pen don buram me da ukun jamme wo Jesus Christ Dau lembadu badhau kan loga me ublay upabadan bor hakajingalong kabe jungmen simbaku baro kaburam bakajingero junom la junom Kumbala hukum yangi daw nong penim bad kumbala hikayangi dakaktimble nginud ban ong kogpa jungi uba bene kalok bakot teng jungme kanwan kahima jungme kalok mon jungme haka kendre kumba bene toayangi benda kajungman jungi tabla singi Rumangi ringa jungi kumba rumah berseni Badulang yangi shakin shoy Henry badulang yangi nakabasniyo To pelai yangi ngi kirpad ko try nakajings ni baro ha kajings bun jungme to wa jings jing sign hakisni jungi nangba dakajingra kajings nei jungme ngin lai barabo nakapo baginyo jinge da nakajing janjar baro katbangi dang milindi
ya ka jingar men Bakhuid waka jingwan pat jongunong panim jongi u Jesus Christ Namar kecumi kalong kaima kecumi kebor kaburam jinam la jinam. Katrai Jesus Christ me ubalong haki apostol jong me ka jingsu nga ye happy ka jingsu jonga nga ai happy pat ped yaki pop jongi Henry ya ka jinger jonga balang jong me ulha ka jings bon jong me tuai ha ka ya ka jingsuk baka jingya telikabe katkum kamon jong me mame ubayim bad ubasin shar jinom la jinom Amen. ka jingsuk try kan don barabor ringat bat pi Ringa bat piru. dongin ya terwa ya ka da ka jingsuk be habi pat Hak mi ukun lang broad jung blay hak mi bakit no yaki pop junga perte sukito yaki balakod shaka jingawai jung ukun lang broad Bukan ran kalong wisong kau pamudung kaying jangan. Sesuatu kerjaan kewasim jangan sekiahi.
Sngi yame ngi ro yame ngi mane yame nagabinda kat kaniga sngi hakaba melai lad yangi ben pindon burom ya upa tin kunjame ujasa bakoi But Melapen Karangi, Daga Communion Bakoi, Daga Communion Mensiam, Haganega Sngi, Hak Nikan Maburum, Yavujosa Bakoi, Jisubaid, Karko Karhayangi Way Payway, Nikiba, Leburum, Yavujosa Bakoi, Kin Maburum Yavu, Nikababu Yakajingdomu, Lemba, Ujosa Bakoi, Namarning Eskem, Bamenon Karangakali, Hamangi Pan Eye, Lemba Ujosa Bakoi. Namar kadba medang ip hangene ka partay go josa bakoi ula suma su kher yame wan mela kongu yam ya u man ka por hangene ka por jisu ni aiti hakama jame ka balang bakoi jame man la kinong yalam jongi nadu pa bakoi pa Francis but baru ki bishop ki cardinal killing dos of like irinium ki rip point baba ro jisu be it kar ko khardo ingi baro hangene ka sngi buram jong josa bakoi Yada sumari yangi, penkalai yangi, haga jingay jangi. Bangil long ke ba yada yame ko jisu haga jingim jangi, haga jingim shime jangi. Bangil long ki kon ke ba yada yame, haga balang bako jame. Bangil long ki ba tray shitam ban kendi buram yame haga jingim jangi. Suma sukeri ni vaya pai vaya minda. Jisu ngi ay tiru kerpang, yagi ba pangi ba shitam baro, yagi ba tolot bor baro, haga kti jame. Jisu don bon ke himmen ke para jangi. Ki ba pang ki ba shitam. Kibashimenda hagane ke yukirish bakoi. Kidon kam ega jing isne jame. Kidon kam ega jing jame. Kidon kam yaga jingar go jame. Karko kardo yangi baro. Jisu bayit. Pen slay yangi baro. Pen gandang yangi baro. Hagane ke sngi buram josa bakoi. Iduai nagabinda baro ki badon ke karteng josa bakoi. Iduai nagabinda ki parish badon ke karteng josa bakoi. Iduai nagabinda ki institutions ki badon karteng josa bakoi. Babaro kinangyo jingar ko karhai halo jangi namar ki don ka karteng jongo patin konchame iduai nagabinda urosh father roshan ubarake kasni burom jango hagane kasni bad balang kinangyo jingar ko karhai halo jangi hallelujah 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 Jesus 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 karko kardo baro karko kardo yekini ki kon baro ki baduai lemba ke jinge sai lem jongo josa bakoi hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 Haganega Sngi Buram, Junga Joseph Bakhuid, Iduai Karpang, Nagabindaga Jimpin Jempura, Naga Jimpin Chitam Shipar, Baka Jinga Ejung Utrai, Kanampin Kuid Yangi, Balongi Nongyada, Banongda, Junga Balang Bakhuid, Bangiru Nilong, Kum Joseph Bakhuid, Haga Jingim Jungi. Kokon, Kopa Ubaha Bening, Trai Bagajingi, Bamalai Gani, How Jungi, Jesus Christ. Unmen jungi, bagat printing jungi spoon, kalang hangilon jungi, dalam sila kuy, kantasyo biang hangi, yagin kanbaya kalagu, nakahanga kasaban jungi jungi, wai bakajinay jungi, kankalag jungi, syagin luring ka, pumjusangay, panay kisambay jungi gospel, wai bakito kisambay, kankalag jungi nasyako, ibigay baliw, pagkakatay maliyang nagawaway, Haga Jubilee and Tilakana, Yakabane Timai, Kapate Mai, Abanda, Yakibojan, Balang, Lavino, Kapuram Jame, and Shine, Live Agajinga, Jubilee, Kakasuya Hangi, Kapate Jubilee, Yagajinga, Yakitia, Jingle show happening. I Taga Jugajinga, and Saprian, Gajingamen, but Jingsum Jonas, Suspa, Junis, Talaka, Shame, Kobe, Juni, Balakujano, Kalang Kabong, Pajano, Amen. Kopa Junim, Tubabening, Kalapakutan Jume, Kanwan, Gahima Jume, Kalangamo Jume, Hakadel Gumabini, Kawaii Midak Juman Jume, Kalasi, Atamapi, Juni, Magi Rumam, Picasini. Salam Lisha Joy,
keplai tina kasmiu amin. Kublai komai Kabrada Jingai, Tribe Palak Yapande, Lagokuyo So Pojung Pao Jisu, Komaria Bakhuid Mi Jung Blade Rana Kamantajung Yanopo, Mindabra Pojing Ajing Amen. Kabrum, How Pavda Kamanasi Bakhuid, Amen. Tongin Yaduai. Kumba melapsa ya kaying kasem bakmen jongme dakajingbam na kane kaduan ka dupad ha kane kasngi kraw jung Joseph Bakhuid to yada ya ki dakajingida bemju pep kotra ngi kirpad badha ka jingis nei jongme to ri penne ya ki jinai jongme haki dal Chris utrai jongi Amen. utrai undon ringat batpi Rekabat piru. ublei badanbor barun kurkuyapi upa Badukun, Badabin Simbakud, Amen. Glesuk Kamas Kalawai, Isongo Yaublei. Barlai Spa Katsa.